tujye ku byabereye i Bujumbura. Bujumbura mu gitondo cyo kuri uyu wa kane hasakaye amakuru avuga ko habaye impanuka aho Minisitiri w'itangazamakuru n'ibinyamakuru muri kiriya gihugu yasanzwe mu modoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux hano mu Rwanda dukunda kwita Vigo aryamyemo yapfuye. Pozisiyo yasanzwemo irakomeye. Uyu Minisitiri se ubwo twa turi kuri no mu Minisitiri we yitwa Gabi Bugaga. Uyu mugabo rero urupfu rwe kugeza ubu ngubu rukaba ari amayobera. Reka dutangire ukuntu inkuru yaje. Inkuru nako inkuru mbi. ukuntu yasesekaye. Ukuntu mbese abantu bayibonye. Yego. Icyambere mbere yuko tuvuga ku gupfa no kudapfa, uburyo umuntu agaragara. Aha naho nuko abantu bazanye ifoto yari mu ofisi mu buryo busanzwe, uyu mugabo yari yambaye ikabutura n'umupira. Yego nibyo nanjye nashakaga kuvuga burya mu ariko yari yambaye espresso. Yego. Garagara ko ashobora kuba yaravuye nko muri siporo. Yari hargira ni espresso nkurikije. Muzane espresso turebe. Yari yambaye espresso y'umweru. Yari yambaye espresso n'agakabutura ndetse n'agapira. Tamwe tambaye yarazambaye udusirimo rwambaye. Niyo mpamvu nakubwiraga. Kugeza ubu mbere yuko ibintu bigitangira urabona imodoka iri ku gasozi. Batangiye bakoresha ikiswe impanuka. Ariko basanga yambaye pantufure. Yambaye udupantufure n'agaspresso ubwo niko twakoze. Ariko ino foto murimo kureba. Ino foto niyo mpamvu nabyibajijeho bwa mbere. Abantu bamugezeho bwa mbere amashusho mfite bwa mbere. Ntabwo ari gutya yarambitse. Yararambitse. Bwa mbere yararyamye muri no modoka. Yararyamye aha kuri shoferi. Adukore screenshot naduhe video kuko imeze nabi. Imeze nabi nayo sharinze. Bwa mbere yararyamye mu modoka umutwe ugera harahirya. Hahera ku modoka y'umugenzi. Kuri ukuguru kumwe. Kuri hanze, kuri hejuru imodoka ifunze, ukuguru kuri mu idirishya. Kugaragara hejuru mu kirahure. Jambe nawe dukore screenshot noneho ino foto yanakwirakwijwe n'ibinyamakuru byo mu Burundi. Biragaragara dore wabonye bwa mbere ukuntu yarameze. Yararamo imbere aryamye noneho kura kuguru kurenga urabona ko kuri hanze. Kurasohotse. Bwa kabiri aya mashusho yafashwe n'abaturage bahageze bwa mbere. Kuko urabona hano abaturage bo bahise bahagera bigaragara ko uburyo no mugabo yageze hano nta muntu umurinda yari afite kandi ba Minisitiri barabarinda mu Burundi. Bafite abapolisi na musitantera bafite abapolisi babiri bamurinda. Bafite abapolisi babarinda. Se nuko iki hari ubwo. Ni tuvuga ko ari nka meya. Ubwo n'imbunda banamukingurira umuntu yahongira nakwiyamamaza. So urumva uno mugabo rero ino position yaramezemo nyuma ibinyamakuru amafoto bya sharinze yo mu Burundi. Bahise bagaragaza ko yari ari kuri vora. Bahise nyine bashaka kugaragaza ko ari kuri vora bakinguye wabonye ukuguru kwari kuri mu kirere kandi guciye mu idirishya. Imodoka ibaza umuntu yakoze impanuka. Ukuguru wene tuvuge ko nta sentire yari yambaye. Sentire. Sentire yo ntabwo ukuguru. Sentire wambaye sentire kugira ngo uryame hari ahantu ho biragoye sibyo? Wikwirwa wivuna. Icyambere katuvuge ko atambaye sentire ariko imodoka nta mpanuka yakoze. Imodoka se sinzima. Oya aruhande berekanye gutya ariko ku muryango w'inyuma. Ku muryango w'inyuma ariko ku ruhande. Hirya atari kuza umuntu wagonze ku muryango w'inyuma ya Vigo. Yahuriye he nuri? Aha dore gutya. Ubundi uku niko yarameze. Nuza kureba iyi modoka yagonzwe. Yagonzwe mu. Ntabwo iyi modoka yagonze. Hano bayigonze mu Rubavu. Kuko hano yagiye yahise yambuka umuhanda igwa mu busitani. Kandi igwa yicaye kuriya. Yego. Mwese ko mutwara imodoka twese. Ndavuga batwumva cyangwa tubona n'imodoka. Ukurikije niki kintu cyari bwice umuntu wicaye imbere kuri iyi modoka. Ikindi imodoka yambuka umuhanda imodoka yabashije kwambuka umuhanda nuko ntazi niba hari ahantu hari rigore. Yafrenye gute? Nono shoferi afrena yapu. Reka mbereke.
izo modoka bagomba kuba nk'ahantu mu mukingo sibwo yarakiba minisitiri reka mbanze izi modoka nshyashya ziba zifite airbag reka tuvugishe ifoto airbag iyo ukoze accident kiriya hari ikintu hano imbere kwa shoferi harimo airbag ihubuka igafata ubwo reka nyivuge haza ikintu kimeze nka matera kikakubuza ko kubita agatuza kuri station cyangwa kuri deregisiyo kuri vola kugira ngo nyine kikubuze ugumeho cyangwa izi modoka nike nayo yindi yanjye y'ikinya iyo mfashe feri nikanze sentire iranzirika tukuzirika cyane ikankomeza ikanyegeka ku buryo iyo maze guhagarara aribwo nongera nkasa ikumva nicokoza mu buryo buri nomo ngo n'ubuhinga bwa none umuzungu aba yakoresha ikanyemerera noneho imodoka zigifite yanjye isigaranye sentire iyo yikanze ngira ikambuza kujya imbere kugira ngo ntahubukamo mbese dore ngiyi dore ukuntu bigenda ngo habaye impamvu itunguranye y'imodoka ikintu cya mbere ikuraho biriya bintu bikagufata kugira ngo udaca mu birahure cyangwa ngo ukubite umutwe ku kirahure ariko garura ifoto y'impanuka impanuka hahandi harimo imbere oya handi hagonze yamye n'akaguru kari aha ngaha ntacyo ikintu cyabaye kuri iyi modoka nubireba abantu barasa nkaho batangiye bashaka kudekarara impanuka yego ariko umuntu basitumye ni umuswa mu kumenya icyakwica umuntu ku modoka ahubwo yamugonze anyuze ku mugongo imodoka irahagarara bavamo baragenda bakora ibyo bakora baramuniga bararyamisha ibyo nibyo ariko tubigiye gukeka nyine turi kuvugisha ifoto turumva na guverinoma icyo yavuze turi kuvugisha ifoto turakurikirana ibyo guverinoma yavuze icya kabiri ririya pine ry'inyuma ryapfumutse biriya ni ibiki imodoka ifite hariya ku ruhande gusa ni hariya ku ruhande ariko ryagize ikibazo ririya pine ririya pine turabona utagira ngo ryahiye rino ry'inyuma hari ikibazo so ririya pine kumera kuriya ryagonzwe n'ikintu kiremereye urabona ko ryangije intuza icya kabiri uyu muntu yagonze inyuma kandi barangije bazana umuntu kuri vola nureba uyu muntu wicaye kuri iyi vola ukuntu iyi foto ya nyakwigendera honorable imeze ntabwo uyu muntu yicaye kuri vola yahiritswe kuri vola kuko abaye yicaye kuri vola afashe imbere kwa kundi umuntu utwaye ameze aramutse habaye impanuka yaba yaguye nacyo ni icyo kwibaza ariko kuba amaguru ari n'ukuguru kwa kabiri kurimo ntabwo kuri aho ukuguru kuba kuri kuko kuguru niko gutwara n'ibimodoka ari otomatike kuriya kuguru kwasigaye ubona kutagezeyo niko gutwara uyu muntu imibare yayikoze nabi yo kuza kudekarara impanuka yari buyituruka imbere sibyo kandi akayigongesha ku buryo ubona ikintu cyashwanyutse ariko kugonga kuri ntuza kabine inyuma n'urugi rwayo narwo rutagezweho rwa kabiri urabona ko uru rugi n'umuntu yaba ari muri iriya modoka kuri uru rugi ukuntu rugonze kubera ko izi modoka zikomeye nawe ntacyo yari bugerweho uw'inyuma nkanswe uriya ruri imbere ho hameze neza icya kabiri muri iyi mpanuka ntabwo barimo kutwereka iyi modoka irambaraye yagonzwe muri iyi nkuru se hari aho bari bavuga uwamugonze oya nawe ikindi gikomeye kuba ari umuntu wa mbere ukekwa sasa iri tara ry'imbere riramenetse iri ngiri urabona ko uyu muntu yagerageje gukubita ku mpande zombi hari ikintu cy'umutuku ni iry'inyuma oya hano imbere hano ni imbere ahantu hatari kwa shoferi reka mbereke ikindi gikomeye ukuntu iyi modoka iteye sibyo iki cyuma bashyizeho imbere ntabwo iri tara ry'imbere rishobora kumeneka kuko nta kintu cyagonga ngo kirenge iyi ntuza kirenge iyo protection yawe nicyo baba bayishyiriyeho burya ibirinda ko ubaye kugonga urakomeretsa aho gukomereka ubwo rero inkuru byarangiye bavuze ko azize impanuka se reka dukurikire ibyo umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi ubwo ari we wabivuze ubwo nibyo ari yatangaje bavuze ko ari impanuka yanditse none aha naho bayiteruye bayitereka se cyangwa naho impanuka yagiye aho yafungiye feri ivuye hese nibyo nyine byo kwibaza ivuye muri muhanda yarenze umuhanda nanjye nibyo nibazaga kuri imodoka irenga umuhanda igafungira feri ahantu igaparika ko nta kintu cyayiporoteje ese basanze yaka cyangwa esanse yarashije buretse gato hano hantu none se yagonze iki byibara ni n'abutar kiragiki buretse gato none se imodoka yaje parika hagati y'imikino ntiyagera n'umwe igonga yakoze impanuka
cyangwa hari abateruye yahagaritswe cyangwa bari bamaze